Varidanu ni pamna kanyeswa livu-livu no chiri-chiring na. Rakwawat-wata kami kadwan nangarnan. May rigasya na ni pivu nagdam lubutan na siya ni Paulo. Amrarali ni Yesu. Kapayit na siya, kataytayid na rana siya. Sunikarwan na nadanga mangido macitun. Sunilivunan na su ilida. Pangunungan na mapait susinja. Kangina na do akaya. Sunisan na dang su katluabugan. Vuvuan na kawang na do abang mangido sidiya. Hamto na sapa tao do yutay. Vuvujarakatin. Hamuriwu ni pancen na no. Katunara na may sinaulya na may likto do macitun. Uni matsuradyam tao do Peloya. Hanak na ni Pelo. Hami ngaran so pate. Akanu tao do Tesalonica. Hami ngaran so Aditaku. Akani si Kongto. Akanu tao do Teipe. Hami ngaran so Chayo. Akanu tao do Yasia. Ami ngaran so Timotay, akani Tichiku, akani Telovimo. Sunikururada man mamangido teloya, ilya amnanaladyaman. Maatas na uni pamaring daso kanendo, yakan daso di nimimuya pangam, ni mapunaman do Filipi. Kalimaru naman na ni mawang do avanga makaranas naman do teloya. Sunipakasita naman na so karari naman na ni man animangi. Karanam misan naman do dang so kapitwaro. Makuyab do ni chiwam malubot naman na kanu akmanam ni kaktudo chinayi. Ama nga makanakam si Yesu ani mawakwak no raratanta. Sutuda vakidjadu arap ni Paulo mga nanaw. Tayo mong naw kangi naranado ikadwan naru. Aro rampuro ikatlun na vavanuvaya piluvuluvutan naman. Amyan suwasa kamalabay watawa may ngaran si Yotiko. Aamdis na dungo sunu parabun. Ikunguduti naru ni pangnanaunan ni Paulo. Amuro ni kakarana ni Yutiku. Karanam turima narasar amakas dutiraw. Cita undam abura na winawan na. Sunyangay na ni Paulo kasapupunas siya. Maniringam dinyo alawanan. Taya na mabiyan. Tumangga na si Paulo do kavavanuvayam, arapin na umyampawa kakan na siya, kapang nanaw na rana. Sunyangi na dumadagdag no ipangananaw na, akakaruna na jira. Sunyikabina na numalabay watawang. Sunyikasarida no tawa manginya dubarida. Ni man mana umawang do avang mangi do aso. Si Paulo tumangunong do raragan. Ipancinaw kangi namin masinsin mo do aso ayili. Makaranas naman do aswam masin mo namin si Paulo. Hamuro ni pawangan namin sa do avang. Kangi naman na do mitidini. Ikadwan na ruwam makaranis naman do Chiyo. Ikatlon na ruwam ni mangi naman sumikad do Samo. Ikapat na ruwam makaranis naman na do Medito. Naknak man na ni Paulo kaji naman ni kadando Ifuso. Tayawa na kasungsung naman do Yasiya. Tami berber si Paulo amang do Yerusalem. Tai kakranawu kapakapis na so pamarangan da so kanino tao do yutay do usinci. Amyen si Paulo do Medito
am manuwisu tawa mangidui fuso. Aman sinupan pannising dokyo kaya mai atumitas siya. Maira na siram patisirsingan na siya ni Paulo. Maniring diram nyo katan nganwi cicirawat ko no kawuri pasu kangi kudu yasiya. Kudi pa mau nakinakam kudu kukapsu bari nyamatadutu. Tanapira rutun daya kenu tau duyotay. Tanakalaun daya kena rakatanam jikwa mamman. Ukapi bari ku so bari nyamatadutu. Nyukatan dengan mga kipong. Nukum yendo piluvutan no tawa kado peja kabakabayad nam kunanawin ninyo. Kumiminan wapiatsi nga yaku ibabagajin nyo. Sui kabuno kutaiwan jinyo. Tanatawdo yutaya, tanatawdo sila. Yaku inyo topiya nga ngaya. Ayan nanawun. Doku kakranin nyo mamliso nakem. Awu mano yung di Yesus Kristo apan nyo singunta. Sukunakarwan din nyo si chay kwaya mga ido Yerusalem. Taunutan ku ipan sinadyakan no sere. Amji ku aten ngiwu masapaku duda nga pari. Uku katen nga nam unan ni pari manjakan no sere. Dokap teng dadyakan. Dokaruno alaluku. Amku jalawan winawan ku. Taku kakakrebso kakabos nano pari ku. Hanan iturudyakan ni Yesus Kristo apan nyo singunta. Supilimuangan ko no mapasariya ciri-ciring niya matadutua, umagardo pangangarilawan na. Nukiyan ko pa din yun, ipanci ko na din yun, umagardo italamurong niya mataduto. Ham ko na to mancan din yun na citayakin. Tuk na macita ngayon din yun mga kaipungam, nusimin din yun suji ngano yung Diyos Kristo nakunakam narana. Tayabura na ukutay una na naun niya mataduto. So ipipaprat nyoan, aga penyo nituro na jinyo no sere, amarilunu kadwan jinyo. Tasira nam ni palit na no rala no anak na niya mataduto. Ayara na macikaup dya. Takukatan nga nisikarwan kuranay nyom, amiyan sumangalala sa tawa, mayi. Aum na nawujin nyo, amapicha kawadjin nyo, amrarali ni Yesu tao. Tanumakwam amiyan dutangay nyo so, mangununong sumala sa amlitado, amrarali ni Yesu Kristo tao. No amiyan sukman sa nga tawam, din nyo ngunuchi, uriwapratan nyo dununod nyon, manakam nyo ninanaw ko din nyo ni may kawunin yun. Tami na katlo, akawan kwa, mang di swararuwa, kanu pa amnanaw dinyo. Si chay kwayam kunatunuruan ninyo dya mataduto. Tako'y piyan gano pangangarilawan na niya mataduto sumidong dinyo tungo tukot sunakama may gangan niya. Nusimakman kamu sangam, maap nyo nawo igigiglo na so umrarali niya tao. Yakin ranam yabu pao yakuni kamkaman nyerbya kanu ayub danu tao. Tanyo katan nga niya kena ya muwiyata ya may vare ya yunu vulekko ayang lamso karariku. Amuriwi na ran nyo jakunan. Suipakuyat nyo may vare yan. Tawuriw ipakasidong nyo suji makakuha tao. Manakim nyo minachiring na jatan ni Yeswa panyusingunta. Tama niring si Yeswa raku-raku pawu sarasaray no ununod no mangarua kanu arawunda tao. Ti kanawuriya chiring ni Paulo mamimi sirami lilito dami nori. Suni kami mindami calalavi, ako mupkup si Paulo adkanan atay-tay dun.
Dukapakana kemda sucing ni Paulo mancinu kaji darana makacitan siya. Sunyi kingen nununid da. Sunyi kami minda maceraji Paulo mapasaki sadu avang.